Aksyon! Balita! Yes, sir. So, okay. So, katong sa Bayawan, sir, no, it was reported late, no, kay the proximity of the occurrence of the patient incident and the police station, dayo jud siya, 30 to 50 kilometers. So, katong sa Bayawan, no, we're glad, no, that the suspect itself, no, personally surrendered himself sa police station, and then nabuhi naman po itong victim. And also, karon, no, we are looking into kung unsa man ang ato ang case, no. Actually, the most pinakamaba nga case natong pwedeng i-file ato niya is frustrated nga homicide, no. So kana is ato pang ilang taon if there is intent to kill kung unsa man, pero syempre the use of firearm na just intent to kill ana. So mao gud na siya to. Sa Dumaguete karon, no, we are still backtracking with the CCTV footages, and also we are closely working with other municipal and city mga police stations, no, we sa Metro Dumaguete, no, base ni actually we have the this identity, the kanang unsa gisuot, no, initial nga identity sa suspects, no, kung sa ilang gisuot unsa ilahang mga physical attributes. So gihatag nato na sa mga station base ni agi dito sa ilaha, and then they have kani mga CCTV nila dito ma-capture, no, para at least we have clearly a vision kung unsa gud ni sila nga mga suspect. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.